shida. Mitha ya kuririkana uri urari muthikabu wa kanitha wa Gatoreki Diocese ya Eldoret Cornelius Koril nitafanirio muthenya wa umuthi mwenu ucio. Na kuamini sio tu kusali lakini na imani. Muthikabu wa Diocese ya Nyeri Anthony Muheria niwe utongoririe mitheno kanitha-ini wa Sacred Heart Cathedral. Ningi igongona riri ni rigwikinyitio ni atongoria matiganite aria macakaire na nyumba ya Koril makiuga arari mundu uranyitanagira maundu-ini ma uthii wa na mbere wa bururi. Licha ya uzee na licha ya the difficult terrain sometimes he has to travel to reach those places. He has never given up. Hajawahi sema mimi ni mzee, hajawahi sema hiyo sio kazi yangu, amejitolea kikamilifu. Tukihukira kaunti-ini ya Embu, borithi a wathani wa matura ni mahonokirie airitu 7 gatagati ka miaka 9 na 11 gicagi-ini kia Gicice mbere ya muhuro thutha wao kugimario kia hinya. Kamishna wa kaunti iyo Helen Maina augite aciari eri na ndagitari wa dawa cia kimerera nio maikirio ngono kumana na giko giki kiria gicungiririe ciana ici gukoma thibitari nene ya Embu. Iramaturire muno tondu ni mamburindire na process ya very painful nginya amwe marauga matirenda kuona ngina na ni maregua nthoni makiumanja. Na ku kaunti-ini ya Mombatha utungata wa feri ni uthararire thutha wa feri iria iratungataga hau guthuka. Andu aria mahuthagira feri ino ni macakaire kumana na guthuka kwa feri icio makiuga iria iratanyitwo guka kuma bururi wa Turkey ndiriyoka. Vile tu wiki mbili zilizopita tulikuwa tuna changamoto hapa feri. Feri 3 ziliweza kupata matatizo, MV Harambee, Kwale na Kilindini. Harambee na Kilindini kwa sababu mashine zake nyingine ambayo inaitwa steering system ni za zamani sana, miaka 30 iliyopita, na serikali ilitoa pesa kuweza kununua mitambo mipya. Girifotera Kameme TV, jitagwo Wanjiku wa Waweru.